Yo, ufanango de sembe. Today ndam kopike un takta de basic ku KAWINA formation à des réseaux sociaux. Dade sembe dilo bien, di keleye ou de sa fene talo kutale. Information na de yan ode a TikTok ku YouTube. Utawa ki information na de tono mota kutale onu anto piki soni a TikTok ku de autres réseaux sociaux. So da ite information yan kaba umbe no me kopike onu baka. Ya no tide no me ole onu piki soni before video kaba. En like KAWINA yan de ku fodon ku to percussion. Ade don no yo kisi ikoti, i high, i timbal ku iskaraki. No ade percussion no yo kisi ibangi ku ichaka. So no bigi ku idon aki hendeka ikoti. Mwa ikafata piki. No tonate disi hendeka i high. Mwa ikafata piki. No kwa disi akendeka i timbal. Mwa ikafata piki. So no do iskaraki i bass u KAWINA. Mwa ikafata piki. No disa kende ka ichaka, mwa ikafata piki. Disa kende ka ibangi, mwa ikafata piki. So no kodo akaba pisi video aki. Moi sembe ke sabu ansoni no sabuta de ade commentaire nom sa piki baka. E mta ko ansoni aki di fautu. Moi sembe di aki di sabi mo bunu no sabuta en commentaire. Mi sei ndale nango do yeti. Okay no hi fasino afika da auto daka. Hi fasino. Bless.